ko himen ko para bait hautrai Jesus Christ mindagasngi kabalang karake yagasngi buram jangu Thomas apostol u apostol jongari India bala wanyu ke jat kat kumga history bala bathai shapang kajingwan jangu kalam sanpo RAD bad ula pinbriang yaka kubor babha shabon ki jaka ha South India Nadu Kerala Tamil Nadu bad ula yap mater nagabinda ka jinge bad hata por janga jingyalap jangu ula ban pinge bon ki brio ba jangari India wadlada kide nakaniam Hindu namar ula wanra yaka kubar baba but kasuk yaki brio ban ngate how Jesus namar u Thomas apostol ulong ubayamar shisha yaka jinge ubala light luit naka jing artatin baro kaba udon haga bastang habau Jesus ula mipat nagi baya how Thomas apostol la dondru yaka jinglong kna bakwa bantip la dondru yaka jing artatin la dondru yaga jing sausi namar ulong kum mangi ibay pa ibay ngiru ngilong didimus mauru ulong didimus but haki didimus kadon ka jing artatin but ka jing eid arbinda jonga jingim jongi kalong kaba ngi suki ban ngeit but kawai pat kalong shisin bangila ngeit shisin balai yo I shisin la yo mat ngi stang ban ngeit kalam artatim teu Jesus ukein yawu didimu yawu Thomas kumu didimus Thomas ba didimus kadon kaju kajimut ba artatin ba kumjuro dondro yaga jingmut ngilabanong kilong kun shinra twins kabamut kaneka jinglong didimus kalong hawu Thomas kadon arjait ki jinglong kawai banartatin kawai bangeit but kumjuro u haba ulangeit ula yasirim badu Chris kabamut ula kit halo jangu ya baro jait ki jinglong jongu Jesus ban pinbreng eka kubor how Jesus kela dongi ding prek hakakti ke jajangu badu Thomas ula pediang pura yaki tagi so jonga ding prek haki ke jat haki krum haki kti jamu kabam mod haba ula pediang ya Jesus badu ong kotrai jonga koblei jonga ula pediang ya barro ka jinge kabau Jesus ula yai lemba ban penim ya ka perte ban kerlalong nom penim jonga perte u Thomas u ong nangne shakamat ngan yai shaprang ban ngaru ngan penbriang ya u nom penim lemba ka jingim haba ula raikut ban penbriang ya ka kubor baba da ka banget hau Jesus ula kitru halo jongu ya ka jingkwa balong mater namaru Jesus ulayap nagabinda jongi but baru ki banget how Jesus kiru ki khloi ben yap mater kane kalonga jinglong jongi dedimus man pa iway banget how Jesus Christ kide bandon hapo jongi yaka jinglong dedimus lese haka jingim jongi dondro yake binda ki bangi artatin don ki binda ki ba suki banget ne suki ban pediang shisin la pediang part shisin la ngeit part ngi ha ban yai rengkat badu Jesus bangide ban yasirim badu yasirim haki kam yalap yasirim haka jingim kumba Jesus yasirim ro ban shashitam rengkat badu Jesus tenging kerlalong ki konshin rap jongo Jesus bad yasirim badu Jesus haka jingim jongi haki kam jongi haka jinglong jongi Dena kataga daw haba u Thomas bakoid ula ong kotrai jonga koblei jonga ula pinpura yaka jinglong oble jongu Jesus haka jingim jongu haka jinge jongu haka jimpla jongu haba ula ong kotrai jonga koblei jonga
udang penskem hakamat ki apostol bau Jesu ulang ublay. Habaro laiti ligi gospel, synoptic gospel ngiyong haka gospel jong Matthews, Marcus, bad Lucas, ngilaban yo ki pinpriang ki kayangi siapang Jesu ulang ubriyo, ubalong ubleru haka juga por. Henry habang ipoy haka gospel jong Yanis ngi yo Yanis bakuit upenitu hangi ya uble ubala banlong ru ubriyo. Ha kita laiti lagi gospel ngiyo uburiyo ubalong uble bad ha gospel jongo Yanis part ngiyo uble ubala banlong uburiyo kasuk kane banngay namar ujisu ulang uble bad ubala ban kala dor ubala ban wan shongsa bad ngi kiburiyo kane kalonga jingermen bad haba Thomas ulayo kane ke jingermen ulasuk banngay but shimla artatin kindiatru. Namar ba shimla artatin kindiatru ularai ban yai shajingai ban pinbriang eka kubor. But hawai pat ke liang ide ban sautu o Thomas bakuit ulongru uburiu kumangi uladon ke jingartatin udon ro ke jingsausi but naki posh aki por lada ni pet nilaban yo o Thomas bonsin umjudon haka kinhorn junkie. What about Jesu wan penyuto yalade hadi inge jimi pa jungu o Thomas bakudum shimla don but ki para apostol haka kamera namar ki ong hana o Thomas bakuit ulang ubrio ubashait yo yaga jimpang snosi but haba usnosi ukinria jaka usamarwe usngo marwe but ushait haka jinglong ubrio jungu don ke jinge ke jingtalot ke jimpang henry rengkat but kita ke jimpang jungu ulala ban kit yaw Jesu kata sin ula kit yaw Jesu haka jingem jungu kata sin ula ngeit haw Jesu kata sin ba ula ba yaw Jesu ula long uba shlor ban pinbreng yaka kubor haka jingem ka jungiro ngidon kam yaka neka binta ban pen klein Jesu heke lese haka jinglong brio jangi haka jinge kristan jangi ngiro ngida bandon bon ge daw kaba khangla diangi ban yamad yaw Jesu lese ngida bandon bon jait ki jingjen jar henry kadu kadwai ngide ban ong hakamat ki apostol hakamat ki parabanget yangin yalait ban yap rengkat badu kumba u ong apostol Thomas namar shisin ba u ngeit Shisin ba usnot tekana ba uji ya ka ba uji su rai kalong ka ba wan na ubele don jingkar tatin kindia tru haga jingim badula ula ya penslur ya ki apostol yangin yalait ban ya rengkat badu kane kalonga jingkor yangiru shisin bangi ngeit hau Jesu don jingting shu hakama jangi ban ngi habanang banong yangin yalait ban ya rengkat badu kane kadeka jingkon jongu Jesu yang ibaro dena kata kadau ko himmen ko para minta kasngi ngireke ya kasngi borom jongu Thomas apostol ubalayap mater ha region India ban play ya kasnam nagabenda jongi ban penkuit ya ri India lemba kasnam jongu lemba ka jingya mater tongin kit ya kitaki jinga e baro kaba u apostol Thomas ulayino nagabenda jongi ha ri India bamangiro ngin stang banong yangin yalait banyap rengkat badu kenamba ke kubur baba kandup nang priang keleng Jisub it ngiduai ba menang pen kalain shushu yangi haga jinge katasin bangi pla yaga jinge jongi kotrai jongi koble jongi nginang yo bor shushu name bandup longi mater nagabindaga jinge kumum Thomas apostol yarap yangi balong ki baslur haki inga sem jongi balong baslur haka imlang salang kamdame haki brio bampat itu yame hadu menta haka jingim jongi yan yaro ya utrai Jesus Christ